Nakapimpintas deti series of lesson tayo ti Merkules, may panggap deti habits of productive Christians. Habits of productive Christians. Ket insalakan na tayo ti Apo, tapno mapan langit. Ngem habang nga data iti dahi ti rabaw ti daga, kaya ti Apo agbalin tayo nga productive Christians. John 15:16. Kastiti ko na ti Apo, dito John 15:16. Da kayo didak pinili, ngem siyak pinili kayo. Ken tinudingan kayo, tapnuin kayo, ket agbunga kayo kuma. Ket ti bunga yo manayon kuma. Tapno ti amin adawaten yun to ken ama itinagan ko, it den na kuma kada kayo. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit. Ayan, agbunga kayo. So, God wants us to become productive Christians. Do you want to be a productive Christian? Amen? Okay. At data yun kakabsat ti may kapito, nga topiko, kadeti nga lesson tayo, iti habits of productive Christians. Lesson number 7. Productive Christians keep the main thing as the main thing. Okay? They keep the main thing as the main thing. Ti kayat nga sawon ti main thing ket top priority. They keep the main thing as the top priority. Di mo na kakabsat, main thing ket major issue. Okay? Aduda di kiti minor issues. Pero hantay unay nga pagtuunan ti pansin di gitoy. Hantayo nga binsiren di gituin kakabsat. Sayang lang ti oras. Ken awambat iti maitulong na kada tayo di giti nga bambanan. Major issue iti pagduelan tayo. We keep the main thing, major issue, as the main thing, top priority. So, numampay adada di kita minor things ti biyag tayo, but as productive Christians, to be a productive Christian, we must keep the main thing as the main thing. DJ major nga issue, DJ nasisita nga banag, kat isu iti dapat nga pagduelan tayo. Ti tendency tayo nga min kakabsat, nalakate nga ma-sidetrack. Ket masapol nga bantayan tayo, dayti nga banag, iti biyag tayo nga kas Kristiyano. That we do not get sidetracked by things that do not matter, but we must keep the main thing as the main thing. Now, what is the main thing? Anya, dito yung main thing. Nga isu iti dapat nga i-prioritize tayo nga Kristiyano. So, upat kakabsat, dito inak idasar kada kayo nga main thing. Antay malpas amin, definitely. Malpas tayo, jay pagpatinggan tayo according kadeti oras tayo. Number 1, what is the main thing? Number 1, the Word of God is the main thing. The Word of God is the main thing. Ado dagiti duties, responsibilities nga bakbaklayan tayo, and they are very important. Ado dagiti concerns when no banag nga kasapulan tayo nga asikaswen. But as Christians, first and foremost, deti sa utiyapo is the main thing or the top priority or the major issue. Matthew 4:4. Matthew 4:4. Kuna ni Apo Jesus, but he answered and said, it is written, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Masagyan ti Ilokano. Ngem simong bat ket kinunana, adda na isurat, saan laeng at tinapay, ti pagbiag, ti tao, nasisita data kakabsat, tinapay. Ngem saan lang nga data? No diket iti isu amin, nga sao arumwar iti ngiwat
iti Diyos. The Word of God is the main thing. Ni Psalmist David, kitan tayo no kasunod pa nangibilang na ti Biblia, uno ti sa utiapo, as the main thing. Psalms 119, 101. Okay? Psalms 119. Let us read all together. Okay? While you are there, urehan kay mangig, makipagbasa kayo. Look at how he counted the Word of God as the main thing. Kunana, I have refrained my feet from every evil way. You know what that means? Temptation. We are surrounded. Nalikmut tayo, dagiti ado, nga mangsulisog, mangguyugoy, iti mata, panunot tayo, wano mangyadayo, kada tayo. Nalikmut tayo, dagito yung sulisog. I have refrained my feet from every evil way, that I might what? Keep thy word. So, in-identify na no ana dagito yung sulisog, liklikak ida, tapno laeng, masalimat metak, dagiti sasaom. Verse 43. And take not the word of truth. Hindi yata 43 ito. I was referring doon sa napatpategpay ko na eh. Dagito'y sasaom ngam digijay taraon ko. Okay? I got the wrong verse right there. But the psalmist David considered the word of God as the main thing in his life. Now, no, dito sa utiapo, ti pinagbalin tayo nga priority. By the way, priority mo lang, dito word of God kanya tayo, amen? As believers, the word of God must be priority. Adu dagiti issues, concern, responsibilities. But as Christians, we cannot survive and thrive if we do not keep the Word of God as the main thing. Okay? Duhan tayo pagbalinan nga top priority. Now, when we keep the Word of God as the main thing, what happens? No, deti sa utiapo, ti pinagbalin tayo nga priority, ti biyag tayo, anya iti pangitundaan na kada tayo. Anya ti mapasamak, anyat blessing, nga maitid na itibiyag tayo. Are you ready? Okay. When you keep the Word of God as the main thing, first of all, letter A. Basahan tayo, amen. Everybody, read. You will have good, wow. Would you like to have good success? Amen. Okay, Joshua chapter 1, verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. So, binilin ti Apo ni Joshua, nga imutagtakan na, digito'y lintag ti Apo, ti aldaw kan rabi main thing. Okay? For then thou shalt make thy way prosperous. Agbalinto nga ti dalan mo narangay. And then thou shalt have good success. That is a clear, definite promise from God. Kari ni Apo Diyos. Ngano pagbalinan ni Joshua, nga main thing, ti sao ti Apo ti biyag na, masarakan nanto, itinaimbag nga balaygi. As Christians, the Bible is our roadmap for good success. Adut tao, kayat na nga magunod ti good success, ngem di na mo di roadmap. Deti Bible is our roadmap for good success. So let's keep this the main thing. Amen? Because this is our roadmap. Kas lang kumano napangkaitimay sa nga parke. Kalay di napangkam jay Disneyland, dita Hong Kong. Eket nakad-adu ka kabsat nga amusement parks, amusement nga mabalim mo nga pagbuyaan. Eket, nusumrek ka, pakidam tay ticket nga nagbayadam, ikanda ka dete booklet. Nga iso ti mapa,
nga dadjay kakabsat, digijay amusement places, ken digijay na ituding nga oras, ti panangrugina kakabsat. So, wherever you go inside that park, igigumulat na dijay. Okay? Because that is the main thing. No awan dijay, bayaw awang ka. Mamisam, digijay schedule, digijay amusement activities. So, as Christians, in the same manner, deti Bible, isu kakabsat, digijay roadmap tayo for good success. Now, in the case of Joshua, listen very carefully. Good success means succeeding in fulfilling his mission of leading the Israelites to possess the promised land. Kini Joshua, ti good success para ken kuana, ket dayjay matungpal na wenno maipatungpal na, dayjay mission nga inted ti apo ken kuana, nga mangidalan iti Israelites tapno ma-possess the jay promised land. That is good success. Nuhan na maaramid dayjay kakabsat, it's a mission failed or mission aborted. Kasi handag tuloy. Pero hana dapat mission failed. Hana dapat mission abort. Dapat mission accomplished. Kat daytoy nga mission accomplished, iso daytoy ti good success para kan Joshua. And God was telling him, Joshua, no imutagtakam dagiti lintag ko, makitam to no kasano kang agbalaygi kadayta misyon nga ipapaaramid ko kengka. Particular mission. Mawatan tayo kakabsat. So, dijay ti good success kini Joshua. The question tonight kat detoy, what is good success to us Christians? Kay Joshua, the good success, ma-accomplish na jay mission to lead the nation of Israel to possess the promised land. How about to us Christians? Let me ask you, can you type, what is good success? Kasi adot man nagtingami nga success, kasla itagat nagsaya atin dayjay ni Haidilin sa nagana. DJ Olympic, that is a success. Kasi, agasam ta gold medalist kakabsat ka iti Olympics. Oh, success DJ. Pero ibig bang sabihin, amin tayo, kat dapat adama kamit tayo amin na gold medal. Tapno may bilang tayo nga successful. DJ ka diti standard, iti success tayo nga Kristiyano. Anya iti good success. So, ipakita kada kayo kakabsat, daytoy good success nga iso iti pagibasaran, standard ti every Christian iti biyag na. What is good success to us Christians? Okay? No kini Joshua is mission accomplished, kada iti panangilid na ti nation of Israel, eto naman sa atin. Basaan tayo. Everybody read. Good success is when you fulfill your mission as a Christian father or mother. Okay? Notice the word Christian. Halaan nga basta father kasi as a father or mother, success no, ma-accomplish mo jay mission mo kaday jay anak. Di ngamin. Oh, mapagbasa tayo, mapatanor tayo, mapadakil tayo, but that is a common to all people. Kristiyano, kanhana Kristiyano, common data kakabsat nga responsibilidad tinaganak. Pero as Christians, good success is no ma-fulfill tayo, jay mission tayo as Christian father. So, as a Christian father or mother, it is our responsibility nga mapadakkel tayo digiti anak tayo according iti pagayatan iti apo. Dayjay ti mission tayo nga Christian father. No naaramid tayo dayjay, good success dayjay kakabsat. Dayjay ti basis tayo. Dayjay ti standard ti good success. Amen? Not in terms of material things or earthly gain. Blessing yan.
But as Christian father or mother, that is the basis of our good success. Nga, maisuro tayo digiti anak tayo, tina espirituan, mapatanor tayo ida, ngagserbi iti Apo, mamamuda ni Kristo as their personal Savior and eventually Lord of their life. So, deta ti good success ti may nga Christian father, uno Christian mother. Not only that, good success is when you fulfill your mission as a Christian husband or wife. Kita yo? The word Christian makes all the difference. Okay? Christian husband. What am I? Sinuak nga kas Kristiyanong ama iti asawak. Anya iti mission ko. Kas may nga Kristiyano nga asawa. Iti dayjay asawak. Dayjay ti good success. Ma-fulfill ko, jay papaaramid ti Apo kanyak as a Christian. Not only as a husband, but as a Christian husband. Okay? Deta ti good success. In the same manner as a wife. Oh, as a Christian wife. Anyamot iti mission mo. Anyamot ti command ti Apo king ka. Nga dapat maaramid mo nga Christian wife. Okay? So, ti basis tayo, that the Word of God. Amen ba, mga kapatid? Oh, next. As a Christian child or student. Oh, kasmesa nga, Kristiyano nga inanak. Uno kasmesa, Kristiyano nga anak. Okay? The Bible says, children, obey your parents in the Lord. That is your duty as a Christian. So, kasmesa nga anak. Okay? Good success is when you fulfill your mission. As a student, hanlaang malpas mo ti panagbasa kasi uri unbelievers. They are also bound to finish their study. Saan lang ag-excel ka di school. But as a Christian student, okay? Anat mission mo? Ti dapat ma-accomplish mo. Hanga dapat mission failed ka ijay. Hanga dapat mission abort ka ijay. Dapat mission accomplished tayo kada ijay. Okay, as a student, ada classmate mo. O ada friends mo. So as a Christian student, anat mission mo? To share the gospel. Amen. To bring them to the Lord. Katne, nalpas man ang kakabsat ti school year. Naaramid tayo kadi. Detay rebeng tayo, kas may nga Kristiyano nga estudyante. Dayta kakabsat ti makuna nga good success. Na-accomplish mo, jay pagayatan ti Apo, ti biyag mo. Next, as a Christian employee or businessman. O, kas may nga agtrabaho, kas may nga Kristiyano, na-accomplish tayo kadi, kakabsat, jay panggap ti Apo. And the Lord opens these opportunities. Nikanatay di gundaway nga makapagsapol, gundaway nga makapagtrabaho. Okay? Opportunity nga makapagnegosyo. So, as a Christian, kung ang Apo, anya iti mission ko. Anya ti goal mo ti biyag ko. Kas may nga career person. Kas may nga businessman. Kas may nga empleyado. Taday ta Apo, iso iti main thing ti biyag ko. Iso ti dapat nga ma-accomplish ko Apo. Minor things lang digiti nga banagan. Major thing detoy. Seek ye first the kingdom of God. Jay goal mo ti biyag ko, Apo, iso iti nangruna. Iso ti priority. Iso ti major concern kanyak. So, mga kapatid, I pray ngagsagubsip kada tayo, deto meaning iti good success kada tayo nga Kristiyano. Oh, and as a member of God's church, iso deti ti series of lesson tayo no kwati Sunday morning. Madama tayo membership. So, maadal mo di gijay, makitam, deti gayam ti responsibilidad ko kas may isang miyembro. Masapol nga ma-accomplish ko deti nga mission. That is good success. Kat itakakapsat, tapno maaramid tayo, ma-accomplish tayo, deta nga mission, masapol tayo deti sa utiapo nga mangi-guide kada tayo. Dito'y Biblia, makitam, how to be a Christian father, Christian mother. How to be a Christian husband, Christian wife. How to be a Christian child,
Anat dapat nga behavior ko. Anat dapat nga actuation ko, reaction ko. Anya ti responsibilidad ko. Kas maysa, halanga kas maysa nga anak. Kas maysa nga Kristiyano nga anak. So, the word Christian, kat isu kakabsat iti mang define DJ good success. Oh, nakita yung kakabsat. Kat into no sumabot tayo ti Apo, siyempre kung nanto ti Apo, no na-accomplish mo dahil nga mission mo, kas may nga Kristiyano, anantot ko na ti Apo king ka, well done, thou good and faithful servant. Amen. Why? Kasi na-accomplish na. Amen. Kat itagat madama nga agawid ni Cadelina, dete gold medalist ti Pilipinas ti weightlifting for the last 94 years. Agasam, tatalang nga ti Pilipinas magagunod, kakabsat, iti gold medal ti Olympics, pride ti Pilipinas, amen? Pride tayo amin. Pero kingkwana, corruptible crown. DJ nga crown, aglabas, datayo incorruptible crown, jay langit. So, no aramiden tayo, kat ipatungpal tayo, jay misyon tayo, akas Kristiyano, kadigiti lugar, nga nang isaadan ti Apo kada tayo, ijay langit kakabsat, ti Apo, medalyaan na tayo tumad, koronaan na tayo, kat kunana, good success. So nakita yun kakabsat. Isong hangkay nga, malilawan nga, bagpa iso data successful dan, successful digiti anak da, praise God, itad mo ti Apo kada tayo digita, nga earthly successes. Let us not forget, the main thing is the main thing. And what is the main thing? Good success. What is good success? Ma-accomplish tayo, jay mission tayo, akas Kristiyano. Babaan, ti panang tungpal tayo, deti sao iti Apo. So when you keep the Word of God as the main thing, you will have good success. Magtatagumpay ka bilang Kristiyano. Ure adut problema, amen. Ure adut challenge ti panagbiag. You will have good success. Maliwanag mga kapatid. Iso nga, no miyembro ka ti HBBC kat damagan daking ka, anat good success. Dapat among nga ilawlawagan. Alaman, itype you one in your own words. Kitantay man kakabsat. What is good success to a Christian? In your own words na, based, DJ pan naka dalyon kakabsat, di meaning, kitantay no sinot umuna. Nga agi-post, interactive, okay? Sige, what is good success to us Christian? Okay? So, anat good success? Day tayo ma-accomplish tayo, ti mission tayo nga kas Kristiyano. Dijay. Surat yo, kabsat, ma-accomplish ko, di mission ko akas Kristiyano. Kristiyano nga ama, Kristiyano nga ina, Kristiyano nga asawa, Kristiyano nga anak, Kristiyano nga estudyante, Kristiyano nga agdeg negosyo, nagtrabaho, kas mesa nga membro iti church, kas Kristiyano, at da misyon nga ipapaaramid ti Apo kanyak, nga masapol, nga ma-accomplish ko. Dayjay ti good success. Amen? Okay, very clear. Next, when you keep the Word of God as the main thing, number 2, you will have great peace. Nagmayatan. You will have great peace. Magdaan ka iti naindaklan nga talna. Okay? Kitantay di Psalms 119, 165. Nakuna na jay. Great peace have they which love thy law. No love, kunam kakabsat kat ayatem, kat talaga kakabsat nga permi diriknam. Ti sa uti Apo. And nothing shall offend them. You will have great peace. Now, ti problema ti tao kakabsat, men's real problem is not trouble. Amom ti problema ti tao, saan nga digiti parikot, wano problema. But the real problem of men is lack of faith. Lack of peace and confidence. Gusto no saan? Kasi, binggan nyo kakabsat,
troubles will always be a part of life. So trouble is not the real problem because there will always be trouble. The real problem is our lack of faith, peace, and confidence. God has not promised us a trouble-free life. Hanain kariti apo, nga tibiyag tayo, idinawat tayo ni Kristo, kat awanton, iti sangwan tayo nga problema, parikot pa'y, awan, haan kakabsat. Ngam ting kariti apo, a life of peace and victory. So, crucial, deto'y peace, iti biyag ti may isa nga Kristiyano. May isa kadigitinagan ti apo, Jehovah Shalom. Meaning, the Lord is our peace. You see? So that is Psalms 119. Basahan tayo mampay. Psalms 119 verse 165. Anak ko na, if you will keep the word of God as the main thing, what happens to you? Great peace. So uri ado trouble mo ita. Uri ada problemam ita. Okay? Uri ada dakkel nga parikot mo ita. Amom ti itad ti apo king ka, no deto isa uti apo, ti ayatem, pagbiagam, kat iso iti kamangam, you will have peace. Oh, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Why? Because God's word is the rich well of hope. Ti sa uti apo kakabsat, isut na baknang nga bubun, anat well, bubun. Iti namnama, nga mabalin tayo nga klamaran. O no umay iti panagkarigatan. Sino kada kayo ti adda pa karigatan na ita? Disappointments. O di kita ipaka upayan tirik na. Distresses. Dagiti problema. Kat no umay di kito'y kakabsat. Umay ti panagkapoy. Umay ti panagdanag. Umay ti panagproblema. Umay ti panakapaay. O, anak kakabsat ti mangted king katal na. Tibker, namnama, tapnon ti kasta na pigsaka, nga sumaranget, kadigitoy nga bambanag, han kadi kakabsat, nga ti sa utiapo. Great peace have they, which keep thy word, which love thy word. Kasla iti malim kakabsat, timawag ti may sa akabsat, kitak di ko agad, Saudi Arabia. Oh, Saudi, ni Sister Anneli, ti may sa nga nanang, nga tagapasukin, agbuy-buya ita, dita Saudi Arabia, na imbag nga malam yung sister. Alas 4, iti malam, yan ta Saudi Arabia. Timawag iti malam. Kat kunana, pastor, kunana, ibkas na ti pan nakapaay, kan pan nakaupay, jerik nana. Ta kasama ko maisuna, deti flight, nga agawid, ngam na-cancel. Na-cancel kakabsat, kat may ikadwang, no may ikatlo nga makanselan. Kakabsat, kat makauawid na. Kayat nan nga makadin na ti pamilya na. Diti Pilipinas, di na pasukin. Na-cancel. Kat pastor, na-cancel manan. Kanangarudan sister, October ka numanan. Tun October, di kat napaitirik na, aguray manan. So anat kunak, ala sister, amom, ti kunana ti Biblia, all things work together for good. Nga rod pastor, amok nga the purpose ti Apo, kitaam, jay sa uti Apo, isut mang pakalma, tirik na tayo. Isut mang lawlawag, dagiti pampanunot tayo. So nga, if we keep the word of God as the main thing, adatalgad tayo. Amen. Kunak itay, sister, habang nga adda ka dita, no agtrabaho ka, adalat ta sweldom. Ay, pastor, agsweldo ka mo't kadlat ta. Apo, ikarkararag pastor ta, narigat ti trabaho mi dito. Ekat ko nakingkwa na, anak ko na ti Apo, sister. Philippians 4:13. I can do all things through Christ. Klamarum deta, kayam. Isu nga kakabsat, anyaman iti sangsangwan tayo ita, anyat mangted kada tayo't kapya, mangpakalmatrik na,
Manglawlawag ti panunot. Especially no te, napaay ka. Agriri jay puso tayo. Ding amin. Amen. Oh, wano dadigiti problema. Agkapoy tayo. Apo, anat aramida ko. Ang ko amot aramida ko, makapagkararag ka. Ngam digiti sa uti apo kakabsat. Isuda iti manglawlawag ti panunot tayo. Mangpalag-an digiti rikna tayo. Tapnon iti kasta ko na tayo. Oh, agyaman nagta digiti sa uti apo. Isuda iti bubon nga pagsakduak iti inanama. God's word is the rich well of hope that we claim in times of difficulties, disappointments, and distresses. Oh, di lang mo kakabsat. Amok adu kada tayo iti napapigsan gapo kadeta Romans 8:28. Adu kada tayo kakabsat iti nagballaygi gapo kadeta Philippians 4:13. Adu kada tayo, iti napatalgadan tirik na, gapo kadeta Hebrews 13, anak ko na jay. Maya dayo kumati kinaagom, kada kayo amapnek kay ti adda kada kayo, tay sumet laeng kunanan, di kay to panawan, ket di kayo baybayan. Brethren, amidst the storms and tempest of life, the word of God is our source of hope and strength. So let's keep the word of God as the main thing. Ito, sa utiya po. No tibigatan makariing ka, kakabsat. Unaem ti sa utiya po. Agsakdukan. Agsakdukan malagip ko. Di unanak at ti assignment. Digiti ubingkat punuan da kakabsat. Digiti kwa. Barbariles. Papandagsak daw. Punuan da digiti bariles. Pagdigos. Paginaw. Pagdalos. Mapuno digiti. So makariing dan. Ano brada? Papandagtawing tabubunang. Uno pandagbumba. Agkargadan. Datayo ba't? Tibigat, kakabsat. Dito sa uti apo, ti pangruna tayo. Let's keep the word of God as the main thing. Nakita yo? So when we keep the word of God as the main thing, ano papasamak? We will have good success. Number 2, we will have great peace. Oh, may katlo kakabsat. When we keep the word of God as the main thing, what happens? You will become wise and discerning. Oh. No, deti sa utiapo kakabsat, iti inayat tayo, kan ipang pangruna tayo, anat mapasamak. Pagbalinan na tayo, nga nasirib, ken amu tayo ti mangtingiting, discerning, mangtingiting. Pagbalinan na tayo nga manakem, ikan na tayo iti wisdom nga mangbagting, tingiting, dagiti, aramiden tayo, desisyon tayo, panggap tayo ti panagbiag. Amen. Oh, God's word equips you with wisdom of the do's and don'ts in life. Dito ti aramiden, dito sa mo dapat aramiden. What you should be. Oh, kas may isang pastor, anya ti dapat nga behavior ko, anya ti dapat aramidak. So isurunak ti wisdom. Amen. What is right and what is wrong. You see? So keep the word of God as the main thing. Amuyo, dito yung emphasize ko, basic dito. Basic to every Christian. Dito yung panagbasa at Biblia, panagmeditate, panagdingeg, kadagiti sasautiya po. Ngam itatagakabsat, taumado dagiti issues, kat dumagsan ti responsibilidad. At to'y, deti adipon tiya po, nga mangipaganatgat manen, kan mangipalagip kada tayo. Nga uray di kito'y, kat nadadagsenda, nga concern ti panagbiag. Brethren, the word of God is still the main thing. Oh. Anak ko na ni Theodore Roosevelt, kuna na, a thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. You see? Oh, egat tikano balor wano gatad iti naan-anay nga panakaam mo iti sasautiya po ket nagdakdakkel nga amang ngam iti edukasyon iti kolehyo. Anapay iti kunan ni Theodore Roosevelt, no educated man can afford to be ignorant with the Bible. Oh, no adda iti degree tayo, masapol ko na nga dapat nga ignorante
iti sao, iti apo. So, anat mapasamak no ignorante tayo iti sao, iti apo kakabsat. Eket, maikulbo tayo. Ha? Hante agbalegi. Because we're ignorant of the Word of God. May yakar ti aligusgus tayo. May isway tayo. Okay? Iti Matthew chapter 7, 24 to 27, makita tayo yung story about the wise builder and the foolish builder. DJ wise builder, nagpatakder tirabaw ti bato, imay ti bagyo, naglayos, hangganan ano di balay na. DJ foolish builder, nagpatakder yan ti darat, imay ti bagyo, naglayos, nadadaal. What does that mean? Nga DJ, mga ramid, iti sa uti apo, wano pagbalinan na ti Biblia, nga isot mainting ti biyag na, kakabsat, agtalinaad. Okay? Han nga masway, sa nga madadaal, kat amuyo ka, dagiti nga panyempo, nakadado, dagiti mangperdi ti biyag ti tao. Uray ka dati nga Kristiyano. Kadagiti an anak, aglalalo no, da cellphone yo, ay nakadado nga mangperdi, ti panunod ken biyag, dagiti agtutubo itata. So, as a Christian, how do you become wise and discerning? By keeping the Word of God as the main thing in your life. Disciples who build their lives on the bedrock of the Lord and His message are truly wise, regardless of the shifting cultural or religious fashion and trend. Ano kaya nasa wundeta? Agbaliw man dagiti uso. Agbaliw man dagiti sitwasyon. Anyaman di culture tayo. But Christians will shine. Instead nga isuda kat makunlaapan, agsilaw da, because they are equipped with the Word of God. Deti ti nangruna ti biyagda kakabsat. May isuhan na may isway. Masapula grow tayo. Kuna na di Ephesians 4, tapno sante agbalinan nga kasla ubing. Tosto and fro kuna na. Dito ubing kat pakita amlat ken di kakabsat kat agbaliw di panunot na. Pakita amlat chocolate. Nuhan nakakayat, pamulmulamlat chocolate kakabsat umayag pauban. At anang arut kat ubing. Awan iti discernment na pay. Sa ampay nga nag-grow. So kadate nga Kristiyano, deti sa utiapo kakabsat, no isut ipang pangruna tayo, katne, nakadado nga religious, teachings, traditional doctrines, temptation, digiti mabasa tayo, kakabsat kanda dumapay. As Christian, we must be wise and discerning. Nga hantay may yayos. Kasano kakabsat na ijay? By keeping God's Word as the main thing. You see? So nga itang arabi kakabsat, anya ti dapat commitment tayo. Nakasimsimple lang ti message Inikantay lang iti nabagas nga kaipapanan na. Tapnon adadda nga maapresyar tayo ti patag ti sa utiapo kan maayat tayo pa'y dati Biblia. But what is the challenge tonight? The challenge tonight is very simple. Keep the Word of God as the main thing in your life. Amen. Yung iba, may Biblia, hindi naman binabasa. O di awan serbi nakakabsat. Yung iba, may Biblia, binabasa, hindi naman ginagawa. Madilat ta. Yung iba, may Biblia, binabasa, ginagawa, at ibinabahagi pa. Yun ang magaling. Let's keep the Word of God as the main thing in our families. Ti Biblia na dapat bisti lang ti pagtaengan tayo. Let's keep it as the main thing. Hello? Ag-devotion tayo nga binigat. Pagkikipisaan tayo, digiti anak tayo ti Bible verses. Pagbalinan tayo nga main thing, yan ti family tayo ti Word of God. Diti church tayo, digiti churches tayo, the Word of God is the main thing. Dito isa utiapo. You see? So reviewin tayo kakabsat. Ito'y tayo pelang agpatingga. When we keep the Word of God as the main thing,
What happens? Letter A, you will have what? Oh, tulungan na ka. Dito yung Biblia, idalan na ka. Tapno magunod mo. May patungpal mo, mission mo. Kas may sa Kristiyano. Good success. What else? You will have what? Great peace. Oh, noan niya sang sangum ti dayto yung agdama. Kat kunam, praise God, nagpindas man ti message ngayon share ni Pastor pamalagip. Nga dayto sa uti apo kat isut man tital na ti pusok, isut bubon. Nga pagsakduak iti namnama. May katlo, you will become wise and discerning. Mapagdasig munto, ti usto kung saan. Mapagdasig munto, iti pudno ken palso. Oh, mapagdasig munto, ti nasayaat ken iti dakas. Mapagdasig tayo ti pagimbagan ken pagdaksan. Mapagdasig tayo, ma-discern tayo ti turong, digiti anak tayo, kat amu tayo ida nga idalan. Iso nga, kakabsat, let's keep the word of God as the main thing. Oh, adamon la Bibliayo, amen. Dakay ngagbuybuya ta Facebook, adamon la Bibliayo, amen. Oh, adamon la daily bread yo. Doon daily bread yo, every morning, agipo-posat, ditayan ta, Facebook. Tapnon ti kasta, di kita awan daily bread na, kat makapag-devotion. Ti pagsayatan na kat, adapi additional na nukwang nga kapsyon. Adati prayer. Uno da duma kat insight. Kung na di kita da duma kakapsat kat, among pastor, ti abangak, dete i-post mo nga daily bread. Dete prayer no ko. Uno dete insight nga ikabil mo. Amen. Oh. So di kito'y kakapsat, tulungan na tayo, iti panagbiag tayo, kas may sa Kristiyano. So ita, urean niya, iti agda mga pasamak, sasaaden, iti lubong, datayo nga Kristiyano, deti sa utiapo, is still the main thing in our lives. And all of God's people say, Amen. Ala, kitan tayo man, digiti adati Zoom, ipakita man di tayo screen. Oh, itayag yung man ta Bibliayo kakabsat. Raise your Bible. Dayjay. Let's keep the Word of God as the main thing. Amen. Oh, basbasan nyo mula, di kita Bibliayo? Yes, amen. Oh, sino't awang Bibliana? Kinantay man? Awan? Ikang kay Bibliayo no awang Bible yo. Da Biblia tayo dito. Okay? Oh, just let us know. Oh, basahin nyo kakabsat. Okay? Praise God. Agkararag tenga rod. Apo, agyamang kami. Kada ito'y nabagas nga pamalagip. Kada kami nga Kristiyano, Apo. Tauray ado dagiti agdama nga sangsangwen, issues, concern, damdamag, kanda dumapay. Kada kami nga anak mo, deto isaom, isulat ta Apo ti mainting ti biag mi. Because men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kadagyaman kami Apo, tamamintlo iti makalawas, bigat ti Domingo, kan ti Malem, kan ti Merkules ti Rabii. Dagito isaom, at dada nga maipalasat iti adipon mo, nga mangted iti paggroan mi, pagkakomfortan mi, pakatinggaran mi, pakababalawan, ken pakaisurwan. Kadagyaman kami, Apo Diyos. Tulungan na kami nga naganak, agbaling kami, maragpat mi ti good success. Dagiti amin nga anak, agbasbasa, agobobra, members of the HBBC, maragpat mi ti good success, Apo. Babaan ti saom. Kat dagiti kakabsat, nga the difficulties na ita, uno pakarigatan, at dagiti nakapaayan, uno distresses, pagdandanagan, Apo, deti saom, iso timang patalged, mangted namnama, mangpakalma, kan mangted itital na. Kan kastamot nga ti saom, Apo, iso timangted kadakam ti wisdom, tapno mapagdasig mi ti usto kun saan, tinaimbag kan dakas, ti pagsayaatan, kan kastamot ti pakadadailan. Lord,
Simple ti challenge kadakam itang arabi nga ti saom, iso iti dapat main thing, iti biyag mi Apo. Iso ti main thing. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen.